barati le balatedi ba Pilansberg TV, Sello le Phurano ya meno ba kgatla ba kgafela ka fa Sandfontein ka fa tlase ga Moruleng ba lasa bohutsana gore puso e ba gatile ka latlong. Bangwe ba re ba ikgatholositswe fa bangwe ba re party e busang ka kwano Northwest fa pelenyana fale go ya ka bona e tla di gama e sa di tlhapela. Mathata di a selasela kae go utlwala fa Kgosikgolo KK kgafela wa bobedi a kwaletse mopremiri Ramokgosi lekwalo mabapi le tsa bogosi mo kgatlheng, mme go tseneletsa le tsa dikgosana gore di rebolele di-certificate, mme ka maswabi ga nna gore mopremiri Mokgosi ga a fetole Kgosikgolo ka sebele, mme ga fetola Rep Ben Bole o e leng HOD ya COGTA. Phetolo e go ya ka bangongoregi e bontshitse lenyatso mo bogosing jwa bakgatla ba kgafela, mme ga ba kgale mathe mo ganong fa ba bua ka se. Kgosikgolo ke ene fela wa na le tshwetso ya gore a tlhomolle a ka go baya a week ge o ka dira dilo tse di tswileng mo tseleng o na le tetla ya go tlhomolla ka mabaka a bonwang ke morafi le ene kgosi a bona lefapela ga gago. Yaanong puso e ya rona e tshunya merero nkomo mererong ya rona ya bakgatla. Ke ipotsa potso gore Boleo ke mang e le gore ene Boleo kwa party e feng. Nna ka ntse ke ipotsa gore Boleo o rumile ke mang ile le ene ke mang ga ke mo Party ya go ke mang e ka ikwatlhaya a e setla bona gore go diragetseng jaanong go Botswana a ba ithute ka di-party tsa ka fo Botswana. Boli o rumiwa moelwane ya masimong tsabe bakgatla re tseneletse ke nakedi mo ntlu nakedi e mo ntlu e bua puso mme nakedi e mongwa one o bua Bole mongo bona ke di gate ke Bole mme Bole o abeswe netu gate ke title gate ke doctor Bole. Yaanong motho su bakgatla ga rata o ntsha makwalo wa kwalla bo segale a ba bolela gore administrator o tswile ga ba re state administrator ebile o buseditse council mo tirisong ga fetsa Bole a bolelwang wa makatsa ke bua ka monko a Bole Bole sentse e be le botlhole ke a bona jaaka setse ke kaile jaaka setse ke supile ka monko wa ga go ntata wa go monko Bole re utlwile re le bakgatla ba kgafela, mme fa pelenyana fale go ise go e kae ise o pa lebale wa bakgatla ba kgafela mongo o tlo utlwa sentle wena Bole le ba go patileng le ba go rumileng le tlo utlwa mongo ba bakgatla pila. Yaanong Bole a re bana ba Kgosikgolo le marona ga se ba lapa la bogosi a re ene mo rekotong tsa bona ene le Bole ga ba itse marona le barwa Kgosikgolo e bong Matshego
le tebele e le royal family bole a ke itse gore ke mokae o itse ga ke itse ga ke tlhaloganye ga go tlhaloganyege go ka ba ditsebe yaanong bole ntata nte re go gakolole mosimana etsho ka lerato okwe o ele tlhoko batho ba tshwana le wena mesepela a bone ge nke e felela gope go setse fela gore re iphute dingaka tsa bakgatlha itse ko re iphute dingaka tsa bakgatlha re diphute re utlwe gore nare e se gore gongwe mokgatlho o ga a tsoga re tlhole gore nare bole a o siame o mmogo pila ge e le gore bole o tsogile o siame re bone gore re ka mo reng bole simana etso monna mogolo o bone o supa balobi o rumi ya golotsana mosimana etso o tlo di gama o sa di tlhapela a ke dumedise bakgatlha ba botlhe ka kakaretso go tswa kwa motshodi go tsena mo Mammitwa Moruleng nna leina la me ke Soul Segobe ke mo lekgotleng la Kgosi Kgafela le boeteledipele ba lona mo Sanfontein e leng Re Maname e leng Kgosana gore re tle fa ke gore go na le dilo tse dintsi tseo di re tshwenyang mo motseng o ge re bua yana le tse di re tshwenyang ka kakaretso a krialo Kgosikgolo o kwaletse premier ya rona ya Northwest gore e ntshe certificate tsa kgosi e tsena mo bogatong ba Kgosi Ramono le dikgosana tse a di film premier gore a tletla kgone gore a ba fe di certificate gore tle ba kgone go rana ditiro tsa morafe sentle ya so se se re makatsang go gore go arabile ntato mongwe ga go araba premier o thenke rebole ga re itse gore o tsena bja mo mererong e ka gore premier ke ena a nang le maikarabelo so se se ntshwenyang ke gore a rebole o bone katlanegiso ya commission ya baloi gore e rile a ke monopoko go nopolele wena rebole Kgosikgolo ke ene fela wa na le tshwetso ya gore a tlhomolle a ka go baya a week ge o ka dira dilo tse di tswileng mo tseleng o na le tetla ya go tlhomolla ka mabaka a bonwang ke morafi le ene kgosi a bona lefapela ga gago yaanong puso e ya rona e tshunya merero nkomo mererong ya rona ya bakgana mme re bone gore e tsaya site e leng gore ga re itse gore ba ungwelwa bjang mme re lemoga gore go na le sengwe se ba se ungwelang se se bitswang pipa molong yaanong ne re kopa gore puso tlogela dilo tse di etsang puso ka gore la bofelo ka moso o tla bo se puso so se dirang o itse gore wena o intsha mo pusong tsa sekai mo mafatsheng a mabapi la Afrika Borwa ba irang dilo ba nne ba ira dilo tse ba sa batle go utlwella ope ka tseno ba tswile ba emetse fale ka baka la mekgwa ya bona ya go khokgontsha dikgosi Kgosi Kgafela ke kgosi ya rona ebile ga se ya ntetefu Nyalala ga se kgosi ebile ga ikitla nna kgosi ya bakgatha o lora toro fela e seo yaanong wena nkgonne Nyalala
nka se go bitse ka re kgosi ka gore na kgosi ya me tlogela mokgwa o ka gore ke lemoga gore le badimo ba gago ba go ngadile ga ba sa tlo ba itse gore o ngwana ga bona re ya fo mogwase re bula di-case ga di tsewe sentle ga di tsewe tsiang di a dismissiwa di a tshollwa ka baka la gore la itse gore wena nyala la o dirang ka tšhelete ya bakgatla bana ba bakgatla ba lapile ba dimpa di ditshetlanyana banna ba e seng ba lefatshe le dimpa tsa bona di feta tse tsaka dikwa ba di ngwaela kwa ka gore ba ungwelwa ke tšhelete ya lefatshe le la bakgatla rona re bolwa ke tlala re ramono o paletswe re kgokgontshitswe ke Tredimane ge re tsena sekolo a palelwa ke go re isa sekolong sa go rupa ya ka isitse bana ba gagwe a re isa ko masimong ka June ro tlhagola ko masimong a re kgokgontsha yalo ga tla nyalala re kgokgontsha o ruga tšhelete ya rona ya morafe dithuto tsa mogala le ditsala tsa gagwe yaanong ga tla ramono yaanong re lapile lona puso le tshwanetse le utlwelele kgosigolo le utlwelele le bakgatla eo ga re negotiate le lona commissioner balo yar lefoko la bofelo ke la kgosigolo kgafela ge ke gola ke rutilwe ka gore ke itse bo kgamanyane bo lentswe kgosi lentswe bo kgosi molifi bo kgosi lentswe a bobedi bo tshire wa tsalang kgosi kgafela ba bangwe ba ke ba ntshwarelele fo ntebelele morafe ka fo ga se kgosi yaanong puso a ke o lebelele pila tiro e o e dirang gore a na ka 2029 a o nagana gore o sentse o tla busa lefatshe le wena ANC you'll never do it again ka ona mokgwao iswa ke le referela gore lebelela mafatshe a mangwe le dipresidente tse dingwe tse nne di kgokgontsa dikgosi ko mafatshe a rona gore batho ba ba tlhanogetse bja monna kere city di le 4 mara e ntse le a ruling party what a shame lona le ela go gore lo kry-a 0-0 watch your step ANC re ne re swela ke rwele di mabadi a di seikwi mo nna mo ke lwela ANC but gona bjanong ga ke batle le go e bona fa e gatileng ANC ka mokgwa wa yona retologa lona ANC mme ga bo ke bone gore le ka retologa ka baka la khumo ya lefatshe la rona e le e jang le rwala dikgetsekgetse tsa tšhelete ya rona le di fiwa ke motho a le mongwe fela yaanong a ke le fetogeng lona ANC re lla ka lona thata gone bjanong go na le banna fo lekgotleng fa ba ba re ntshitseng ba romela bašimanyana mo lekgotleng rona lekgotla le le mo molaong ba re ntsha mo lekgotleng mo le ka dithipa o mo a mpitsa reipara mošimanyana fale ba re ntsha ra ro tsenya case kwa ba re latlhela ko kgomo ka fa le bona batho ba ba re ntshitseng ba rometseng bašimana ba ge tšhelete ya ditene e ntshiwa ya motse o e ntshiwa ya ditirelo ge go phatlhalelwa ba e share ba re kamena ka wena ba share tšheleteng ya morafe yaanong ga di tsora ke sona se puso e se batlang seo go na le mme ke ngwetsi ba re ke mmamarema ga ke tsore e ka re o le ngwetsi wa tlo o busa nna segobe o le ngwetsi o nyetse o tlhaga ko tlhakong o boya ko motlhabatse shame ga o tlhabile ke kgala gore o ka busa nna segobe o ka se kgone le ge nka swa you'll never o ka se kgone mamareko o lebale fela fo dumelang bakgatla leina la ka ke nna Rapula Motsatsing ke golala mo lefatsheng le la Sanfontaine le lefatshe la bakgatla ke ile ka
ka nna mo tlase ga Rre Maname e leng Rre Khosana ya motse wa Sanfantini a beilwe ke Rre Ramono mo di jareng tse di fetileng ga ke tshware pila Bakgatla. So ke le mo tlase ga Rre Maname re rile re ntse re le ka mo teng ga lekgotla nna re maketse re setse re tsenelwa ke batho ka mo teng ga lekgotla ba re botsa gore bona ba lapisitswe go bulldozziwa ge sentse re ra ba tlhalosetsa gore kante le bulldozziwa ka mofuta mang ba re bona le dikgang tse ebile ga ba sa di batla mo e leng gore mo dimo ga mo re kgokgontshiwa yalo ba ile ba tswa bona ka bo bona ba tsamaya ba ile o bula case ya gore rona re ba kidnapile lekgotla ba ile ba tla mme fela ga ba ke ba tsala le mongwe wa rona kampo wa bona e le gore lebaka legolo Rre Khosana Maname o ile a buisana le di-company bjalo go ka di itsise gore go na le bana ba ba sokolang mo motseng go na le eng ba leng gore bana ba batla mebereko mo motseng so o na organizana di-company di tle kweno di tle di tlo iponna ka matlho before ba ka ntsha mebereko e rile ge Rre Maname a tshwanetse a kope di-key tsa holo gore a kgone go bitsa morafe o ye ko holong a kgone go tlhalosetsa ka mokgontse a tsamaya ka teng mo di-companying go ile ga tswa lefoko mo mokhanselara ntate Tuna Skowane e le mokhanselara a re ene golwe di-key tsa golwele ga a di fe motho ka gobane golwele ke a gage o ipaakanyeditse so ke ka mo morafe ileng ga o tla o neng o tlile ga wa ke wa kera motho go holong o kreile gore batho ba le ba shiftile go holong ba ka mo lekgotleng so ba ba tlile morago e ne le bona ba neng ba tlile gore kgokgontsha ba tla go holong ba ke le gore go holong ga gona batho ba shiftile ba go kae ba mo lekgotleng la Sanfantini le leng ka mo tlase ga Rre Maname e leng BBK Sanfantini so ile go tseneng ga bona fa ba ke le gore le meeting mo nngwe bile ditso mo holong mo ka nne se batho ba kalo batho ne ba tlo tla mo go moragong se ne go lo ibulo so le bona ga ba tlo tsena ba ke le gore no meeting mo nngwe tshwere o sentse o fitile so le gona gape ga ba ke ba kera batho mo lekgotleng so ka bona selo se be nna se khopi mo bona e rile ga re tlo tsena re tlo tshwara re tlile lekgotleng ka la bobedi ka nne re tshwara lekgotla la bobedi le la boraro letsatsi le la bobedi le Bakgatla ke letsatsi le ne re ithuna dinta ka lona rona ba lekgotla letsatsi la boraro ke letsatsi le ne re go thusa batho bjalo ka diproofu tse di formulaong tse di fotatse ga khotse kgolo khafela le di-stand card bjalo wa le tse dintsintsi bjalo e rile ka la bobedi ga banna ba fitlha ba re sentse ne re ithuna dinta banna ba ke ga ba tsena ba re kgokgontsha ba re bona ba lapisitswe go bulldozziwa he ga gona Khosana mo Sanfantini go ne go na le dinepe ka mo teng ga officer ka mo teng ga lekgotla go ne le dinepe tse nka re tsa ntate Ramono ntate Khafela le senepe sa Rre Maname di ne di kgwageditswe mo lebotaneng ba ile ba di pagolola mo lebotaneng dinepe tsele ba di tlhatlhaganya fatshe ge ba botsa gore kante go etsagala eng ga ba batle go utlwa sepe mo gore ba re kgatlhameditse mo le gore felitse re emetse lekgotla ko ntle ba re tsule ka mo teng ga jarata ya lekgotla right ya nna gore bjaanong ka re bona ba di buletse case re emetse gore rata re tlo tshwariwa Rre Maname a tsamaya ile o bula case ko mogwase ya gore re fiseditswe dipampiri tsa morafe so Rre Maname go tsena ga ko mogwase ya nno re case ya gage e fela mo moweng ga e buliwe go tlo fitlha le mo nakong ya gana bjaanong so Bakgatla ke bua yana ka pelo botlhoko ka gobane re na le bana mo gae mo ga ba bereke ga gona ditiro mo gae mona khotse kgolo o ile a kwala lekwalo a kwala premier gore premier ke kopa gore o tsegaganye mo dilong tse tsa sekgatlha bjalo o tlo thusa so premier ga iseng ka be a arabe go na le ntate mongwe o arabileng wa leng kgakala thata le dilo tse tsa sekgatlha tse so ntate o ke ene o re utlwisitseng botlhoko ka re ge ne a file ntate premier chance ya gore a arabe ka mokgwa lekwalo le ne le ka teng gore
premier o tshwanetse ke gore a ntshe di-certificate tsa dikgosana gore dikgosana e tle di kgone go rana mo metseng bjalo yaka ge metse e melemeng e na le dikgosana tse e leng gore ga senke ebe di-kry di-certificate ba emetse di-certificate go tsweng ko pusong so ile ge tshwanetse premier a rabe go arabile ene ntate o so ke ntho e tona e leng gore ya re tshwenya gore goreng o bereka mmereko ona e bo o tlogela o emelela mmereko o mongwe kare ge ke utlwala ka ga ntate le ntate le go na le position gore wa e bereka mo pusong e kgakala thata dilo tse tsa metse le dikgotsi le dikgosana bjalo so ke ne ke kopore ntate wa paletsweng wa o neng a arabela premier anko a latelle molao le wa baloi commission gongwe o tla kry-a sengwe fo ona se se ka mo fang lesedi dumelang bakgatla nna ke Mabula mo motseng wa Sanfontein ka mo tlase ga Kgosana Maname ke bua mabapi le masimo a rona a ko Bagabiki le Thorbolto a bakgatla ba ne ba lema mo go ona e rile ka lengwe la malatsi Rre Maname a bitsa morafe kgorokgoro morafe gore o tle kwa kgotleng a tlo ba itsisi ka masimo a tsewang ke nnete morafe o ile wa tla wa iphuta wa tla ka makatlana mane wa tla kwa lekgotleng gore o tlo itseela ka tsebe mme e rile ga ba fitlha ba fa mafoko gore go na le batho ka mo masimong ka mo ba ba skileng ba tsaya dikgato tsa gore ba itse gore masimo a ke a bomang ba kgone go kopana le bona ba nne fatshe ba rulaganye ka ga masimo wa batho bana ba itiretse ka go rata ga bona ba ile ba tsaya fela ba tsena ko masimong ba fitlha ba tla se leng gore ba se batla ko masimong se ba batlang gore ba ka se dirisa ke nnete Rre Maname o tsere matsapa a re bitsa a ba ntsha dikoloi gore ba iponna ka matlho ko masimong mme rile a re fitlha kwa re fitlhetse e le nnete e le gore go borilwe go tsere disampole mo masimong selo seo se ile sa re utlwisa botlhoko yaka ga kile batho bana ba se ka batla mo go rona gore ba tetle ba utlwe maikutlo a rona ka gore nne le rona re lemang masimo ao yaanong mo re lebeletseng gore Rre Maname o tla re tshedisa molatswana go ile ga tla batho ba e leng gore ba kgatlhanong le ene ba fitlha ba mo lwantsha gore be re tswe le mo lekgotleng go tsene bona ka gore bona ba bone gore ba botoka go phala rona mme e le gore Rre Maname ke kgosana e beilweng semmuso ke Kgosi Ramono o na le kitso e tletseng gore Maname a bego bogosana bjana ke ene motho o na le dithata o e le gore o dira sengwe le sengwe se e leng gore bakgatla ba se rata le rona ne re tshepetse thata mo go ene ka gore ne re bona lesedi ka Rre Maname re bona tse ntle tse na di direla mo batho ba ga nka be le yaanong sentse a le teng nke be se re le kgakala ka ntlha ya gore ba bantsi ba ne ba na le nnete ne ba bona mme yaanong ba ne ba mo tšela mona ba ile ba mo sutisa gore ba kgone go ba senyeletse morafe ona o eteletsweng ke Rre Maname pele yaanong le gona yaanong ba makala gore go tla yang yaanong morafe wa makala gore ke eng yaanong go sena tswelopele ka gore motho o ne re bona lesedi ka ene ga a sa tlhola a le teng mo setilong yaanong kante o teng yaanong sentse a ithulaganya yaka ga a itse gore o tlhomile semmuso mme ebile ga go ope o na le dithata tsa gore a ka mo tseela maemo a a filweng ke kgosikgolo yaanong re fano ba gaetsho ka sello se se tona sa gore a re lweleng ditsa rona tete re kgone go itse gore sa gago ga o se lwela ga gona motho ope o tshwanetse a se go tsela yaka lefatshe le le tserweng la rona ke CPA le file batho ditsha lefatshe la segosi le tserwe ka dikgoka mo bathong ba itiretse ka go rata ga bona yaanong selo se ba gaetso se re utlwisa botlhoko ka gore o ka re ga rena maitemogelo le batswakwa ba tletse mo ba filwe ditene ga re itse gore ba filwe ke CPA ditene ka mokgwa mang yaanong re alela re le bakgatlha gore a re kopane re lweleng ditsa rona ba gaetsho re kgone gore re sutise dilo tse di re emeng fa pele tsebe batho ba ba sa itseng gore dilo tse di tswa kaetse
ba di tsaya fela ba di fa batho ba tsaya ditšhelete mo bathong ba ikhomisa ka ditšhelete tsa sekgatlha yaanong re a lla bagaetsho gore re kopa thuso gore re lweng se ka ba ope a tla a tlo re tseela ditswadio tsa rona ntse re lebeletse re ntse fela re phuthile matsogo re tshwanetse re lwe re bontsheng gore bagaetsho dio tse re a di rata di re tswela mosola le bana ba rona ba tlo ungwela mo go tsone go tshwana le morafe o re nna le ona fa wa batlokwa batho bana bagaetsho bana ga bana tirisano mmogo le rona re le bakgatlha ke matšela thoko yaanong ga re batle gore batho ba tshwanang le bana re ba tlogele fela re tshwanetse re ba tlogele ka lefoko gore ba itse gore ba a latlhega ba mo lefatsheng la sekgatlha mo ba tshwanetse gore ba kopane le bakgatlha ba nne le bakgatlha ba nne sewaposengwe le bakgatlha re kgone go tswela ko pele yaanong ba tšela ko thoko le batho ba e leng gore ga se batho ba nnete ke batho ba e leng gore ke basenyeletsi ba le ba sekgatlha yaanong re kopa gore bagaetsho e re ga le ntse le ntse le itse gore go fa se ka re ka bosigo ga dilo di menoga e be le bona e le gore yaanong o ka re bakgatlha ga ba le tseye pele ka gore ga le batle go nnete e leng teng le batle gore lona le seletsele e seng yona morago ka gore le lebeletse batho ba e seng bona bonyalala ba nne le dikgosi bogologolo tse gona yaanong e sa tlhole le kgosi e sa tlhole e na le certificate sa go se tserwe ke motho fela o tshwana le nna le wena yaanong lekgatlho ko gore ga ntse le ya ko ene a le tsietsa ka mafoko a gore a le ra re nna ke nna kgosi se ka la utlwelela ope tsa mafoko mo go nna re a itse gore dilo tsotlhe di mo tulamong di-certificate di tserwe mo dikgosing tse e seng tsa nnete kgosi Ramono le kgosi Nyalala ga e sa tlhole le dikgosi ka gore ga bana thata epe mo go buiseng sekgatlha sa bakgatlha ba kgafela yaanong ne re bagaetso a re neng se re ipopeng seopaseng ba ba batla nnete e tlang re manama o teng le kgone gore le tlete le ne le ene fatshe le ikutlwela ka tsebe le utlwe mafoko a buang ka gore sengwe le sengwe se a se buang bagaetso ke selo se e leng gore se fa tlhaloganyo le ga e le gore motho o botlhale o tlo kgone go utlwa gore fa gona fa ke bona lesedi le e le gore ka moso le ka tsoga le mphidisa nna le banake yaanong bagaetso e tla re lweleng tse e leng tsa rona masimo siala a sekgatlha a tsewa ntse le lebile ga le batle gore le goge le Remaname ene Remaname o kana o ile a re bontsha gore bagaetso ga le ka seka la nthusa go lwantwa e dilo tsena di tlo tsewa mo matsogong a lona ntse le di lebetse yaanong re bagaetso ne ke kopa gore nke le tleng ka makatlanamane re thuse Remaname ka ntwa e a e lwang ena a seka e lwane nosi ka gore le ene la bofelo a ka ba nyema moko yaanong ga re le teng re mo thusa le ene o tlo tia moko a re fenyetsa ntwa ena re kgone go ungwelwa bana ba rona ba kgone go bona mebereko bana ba rona ba nna le bokamoso bo bontle bakgatha ke a dumedisa nna ke Daniel Segobi ke na le dingwaga di le tsere 71 years ke phela ke le mo lefatsheng le le bakgatha mme yaanong so se mmakatsang ke se sewa gore ke gola ntse ke utlwa gotse bakgatha ba kgafela mme yaanong nna yaanong ke makatso ka gore ga re ya kwa moruleng kwa ne re batla mesebetsi ro gatisa ditempeko ditempe tse ga di re kgosing Nyalala Pila di a re kgosi kgafela yaanong ke ipotsa gore yaanong o wena o tswa kae o tswa ka ene yaanong ka gore le setempe se sa bua gore no setempe se bane sa re kgosi kgafela mo mare yaanong ga tse kgosi ke ene nyana yaanong nna ne ke re a ka iketle pele rona ga riana dikobo tse di le mo lloring yaanong re a phutha a ka iketla a latlhele toulo ka gore se ile tsotlhe tse a na a di tshwere yaanong di tswile mo matsogong a gago yaanong ga sa tlhatswe o tshwere mapukano yaanong nonyane e fofile se sengwe gape se se relang ka sona ke kgosi Ramono kgosi kgolo o mmeile gore a etelele bakgatha ba go pele ge re lebeletse gore kgosi ka re thusa mo masimong a rona ke ga bua lefoko la gore se ke ra ithare tla ungwelwa mo masimong a rona ne ntse re le ko kae
ka nako eo yaanong ra batlago yaanong ge re tsaya re lebela ra bo nna sale ke e bone fela ka reno a se kgosi ga ya tshwanela gore bana ba gago ga ba raruwa nka ba re rotloeleditse a re tlisa marapo le meberekong ke be bana ba kry-ile mebereko di-investors di tlile tsa ko bou basikwa di batla go epa gona ko masimong a rona ka fa le ka mo boisia ka mo go tlile tse dingwe di batla go epa mine ko tseine ka mo go ya ko bophalane mo batla go epa mine ko bana ba mo motseng ba kry-e mmereko le dilo tse tsa di-drugs tsena tle di kgone go fokotsega ba bereke yaanong re thibelelwa ke kgosi e go tseng ke yona kgosi nyalanang ke ena a thibela dilo tse sotlhetseng mme o dirisanya le bangwe mo pusong ba e leng gore le bone ba mo thusa kgannye gore bana ba ba kgatlha ba seke ba tswelela pele ba nne fela jang ena a tswelela pele le batho ba gagwe le lesika la gagwe yaanong ke kgang e re utlwisa botlhoko tsa kgang eo yaanong mo se sebaka se re tlile ga re ke riana ke ga re tlile yaanong re mo molaong rona ga re bereke dilo tse di se mo molaong re ntshitswe fo lekgotleng fale basimane ba tshwere dithipa ba re bileditse basimane ba tshwere dithipa le dibanka ra tswa fale re yaanong mongwe a ba itshega ka yone e ya gagwe banka e ya gagwe ra tswa fale re ba tlogela go fitlha le yaanong re ntse re tlile mo bona ga re ba tshwenye ka sepe ka gore yaanong nna re bereka dilo tsa molao yaanong ke ka moo jaanong re reng nako e fitlhile yaanong ya gore re tshwanetse gore re baakanye motseo so tsotlhe tse di sempile mo motseng di baakanyeng di tsene di fiwa matšhankana ga sa tlhe bana ba motse ba na fo ba ka beiwang tse di filwe matšhankana ba ntsha bo di 50,000 bo di 60,000 ba tswa kwa le makula ba fiwa ditene bana ba mo motseng ge ba batla setene ga 1,500 ga o sena yona ga tsenna o ntse half ga le patala le riana ya sherwa tšheletseng ga se ya morafe ke ya bona ke Michael Tsorema mo Sanfanteni ke tsaletswe mo Sanfanteni botlhabatse ba batla maabane se ba re fa melao bana ba bona ba eta ba thibela diterene ka matlapa dumela dikampa tse di tletse metse e re sa itseng ke batho nna re tsene mo ka bomanameng dilo tsotlhe tse nne rena dikgosana ne le bo ba tshwara fou kgosana ke e teng ba botlhe ba nne ba lefa kgosa re simolola bona ka monna ka melao bane monno o re bontshitse o bile a re bontsha le masimo a re bontsha metsi otlhe mafoko a otlhe a tsa mo lena mo bagosing ba re a utlwa ka ntateng yaanong ntate ra mo akgola ra mo rata bakgatla ke le dumedisang pele ne ke kopile go garela go bofelelong kgang tse di ke di utlwileng tsena tsotlhe tse ke nnete bogolo re se go bontshetse mafoko ne ke batle go kgalema puso ya rona ya ANC jaaka go liwa gore e tsena merero ya sekgosi e sa itse pila dilo tse ke mokgatlhanong e tona le monno o arabelang premium lekwalo re se go bapetse o bua ka ene ke lebala leina la ba re ke yaanong re bollo ne ke kopa fela gore ene a itse gore ga re na nako a ge pila-pila re na le nako ya premium ke tshwana le premium mo e le gore how comes ene a fe bole tetla ya go tshameka because re expecta ene premium a ile ya ka di premium a di ile go ntsha nyalala go tsenya Ramono certificate e le ka taelo ya kgafela wa bobedi go siaro nna ba gaetso ke motsomane kana mo tlasa lekgotla la Remaname ke rutile ke Remaname dilo tse dintsi ne ke sa itse sepe ka dilo tse tsa segosi tsa bogosana mare gone anong ke lena lesedi la gore nka kgona go tshwaela kae le ka kgang ya Baloi Commission ke badile le lona morago wa Sanfanteni ke kopa lo iballa e le ka bala le ititobala le ka se nne le manganga a gone motho ba lutsa so Remaname o teng magaetso go sana Sanfanteni
ga ke itse gore ke maotla a ngangang a ngang a tle ka certificate ga re bontshe sone ga nna tlo se mbontshe ke tletle ke itse gore no re mana ma se khosana ene premier kopa gore di-certificate tsa dikhosana tsa BBK di nne teng because di reme mo tseleng bagaetso leto le le letona le mme ga le tshodise mo e le gore tshwanetse rona le re opisa tlhogo re opisa tlhogo ke batho ba ba sa tlhaloganyeng dikganana ba ba sa itseng seo mara go fela re tlo fitlha ke tsholofela gore re bone o nkutlwile ga re tlo boelela gabedi premier ke solo wena o nkutlwile re go kope ka maitseo as our premier gore o dire se go se kgafela wa bobedi a se kopang yaka re itse le ene a re go nne yane go se ga nna yane wena o printa fela certificate ga bona bothata jaanong ga re itse gore bothata ba go tle ba e leng mara ka tswetswe ke kopa gore dilo di siame ke batla go bua le bapedi ba agileng mo lefatsheng la rona bapedi ba re makatse ga ba sa tlo ba itse gore ke kgosi o fentse wa ba amogetseng fa ba o e leng ene o ne le ene monga bogosi wa tlhomameng ba re ba batla go nna le kgosi kako ba tlogetse bogosi ba bona ba lwa le kgosi Kharara kwa Pietersburg bona ba kgwale le ba mmatšhaka ba tlhaga ba uba le nagae ba kgatlha ka kutlwelo botlhoko ba ba fa gore ba nnefa ka tšeno ba siane le metlha ka phollele so se sa gore le nne le kgosana will come to an end. I tell you sto fela le tlo itse gore le tshwantse le busiwe ke bomang le gatile mo mogatleng ne sione le tla itse fa le thomileng teng re le biditse re tlo bua le lona yaka batho ba nne re tsena le bona dikolo re gola le lona fa khotleng leftile la re maname khosana maname a le biditse a le fa tlotlo leftile la molatlhella matsogo yaano le lebale ka bogosana bo le re boteng ka fo le itile ka go sala nyalala morago nyalala ga se kgosi ebile ga e kitla e nna kgosi le ge nka swa le nka moso re beke tla mara ene le tlobe le re se go be o buile gore nyalala se kgosi re tologa nna go sentse le teng le retologeng le boele mo nnete e leng teng nnete e fa kgosi ya nnete kgosi kgafela ke ane kgosi ya nnete re na le kgosana maname a tla le thuse a le bontshe tsela ga te se di beng go iwa ka tsela mara ka mogolona le itswereng ka teng le itatlhile le latlhegile nna ke makatswa ke gore go na le barutegi ba bantsi ka go setlokong ka go sepeding ka go ba ka le gakollang go le bontsha tsela mara still ba le latlha bona barutegi bao ke be ke ipotsa potso ka bona barutegi ba ao sham retologa le tleng ko nnete ke fella fu